izinto ezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala kuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sibhekele-ke nje ama-transfer news kuyona-ke i-Betway Premiership sobhekela laphaya kumakhosi i-Kaizer Chiefs udaba oluvelayo kulindeleke ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs isayine-ke futhi-ke omunye umdlali wesibili from i-club yase-Cape Town i-Stellenbosch FC. Sokhumbula ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs isanda kusayina laphayana-ke i-centre back laphayana-ke uThabo Moloisane. I-Kaizer Chiefs kubikwa ukuthi-ke ingase-ke isayine-ke futhi-ke umdlali laphaya u-Ibrahim Jabbar oneminyaka ewu-23 oyi-middle fielder ongokudabuka ezweni laseNigeria. Lo mdlali-ke kuthiwa-ke useyinqabile i-contract entsha laphana-ke kwi-Stellenbosch FC, okusho ukuthi-ke njengamanje useyi-free agent. I-Kaizer Chiefs impela-ke kulindeleke ukuthi-ke lo mdlali-ke imsayine since sake sezwa-ke indaba zokuthi i-Kaizer Chiefs lo mdlali-ke iyamfuna, nakhu-ke esenqaba-ke ukusayina i-contract entsha kuyona-ke i-Stellenbosch FC. Lo mdlali-ke sombona ethulwa i-Kaizer Chiefs njenge-new signing yawo-ke amakhosi. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.